ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. раиси лӯйҷиргаи шӯрои миллии ҷумҳурии исломии афғонистон бо сафари расмӣ ба тоҷикистон омад. коркарди пахта то ҳадди ниҳоӣ дар ноҳияи Фархор корхонаҳои саноатӣ фаъолияти худро густариш мебахшанд. вақте ки ин корхона кор мекунад, хоҷагидорони мо метавонанд ки бе мушкилӣ бе маъмуният оварда пахтаи худро супоранд. душанбе ба шаҳри сабз табдил меёбад. дар боғу гулгашт ва хиёбонҳо бо ҷалби масъулину сокинони пойтахт дарахтони зиёди сояи афғону ороишӣ шинонида мешавад. баргузор намудани тадбирҳои амалӣ барои кишоварзон дар ноҳияи шаҳри Тус ба сокинони хоҷагидорон роҳу усулҳои наву манфиатовари истифодаи заминро меомӯзанд. дар шаҳри ваҳдат фестивал озмуни чакумаи гесу баргузор гардид. шоми имрӯз раиси вулуси ҷиргаи парламенти афғонистон Мираҳмон Раҳмонӣ бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадро масъулини маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. дар доираи ин сафар мулоқоту музокирот байни ҳайатҳои Тоҷикистон ва Афғонистон дар назар дошта шуда, ҳамчунин дар барномаи сафари расмӣ меҳмонон аз осорхонаи миллии Тоҷикистон ва кохи Наврӯз дидан менамоянд. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. дар толори маркази миллии ташхиси тиббӣ бо мақсади омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ доир гардид. дар ин вохӯрӣ намояндагони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия доир ба ҳадафҳои паёми роҳбари давлат ва нақши он дар пешрафти ҷомеа фикру мулоҳизаҳои худро баён доштанд. мутахассисону коршиносони соҳаҳои гуногун зикр намуданд ки сол аз сол Тоҷикистон мавқеи худро дар минтақа ва ҷаҳон устувору мустаҳкам мегардонад ва ин бешубҳа ба рушди ҳама бахшҳо аз ҷумла тандурустии заминаи мусоид фароҳам меорад. имрӯз дар ноҳияи Файзобод бо иштироки намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва фаъолони ноҳия барои бештар огаҳӣ пайдо кардан аз муҳтаво ва омӯзиши нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомад баргузор гардид. гузориши Бобокалон Аминзода. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд ки иқтисодиёти кишвар дар соли 2020 4,5% афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. соли 2020 дар саросари кишвар 18300 иншооти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шудааст ки бештари онҳо иншооти соҳаи маориф, тандурустӣ ва варзиш мебошанд. бунёд ва истифодасупоришуда ба ҳаминро даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ муҳайё карда шуданд. ба хотири огаҳӣ пайдо кардан аз муҳтаво ва омӯзиши нуқтаҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ноҳияи Файзобод бо иштироки намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроия ва фаъолони ноҳия ҷамъомад баргузор гардид. баромадкунандагон паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олиро роҳнамо ва муайянкунандаи тамоми самтҳои хоҷагии халқи мамлакат маънидод карданд. ҳамчунин дар паёми роҳбари давлат дар самти дастгирии ҷавонон зикр шуд ки ҷавонони мо дар рушди тамоми соҳаи иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми бисёр арзишманд гузошта, нақши онҳо аз иштирок дар бунёди иншооти азими мамлакат то хизмати содиқона дар сафи қувваи мусаллаҳ, ҳифзи сарҳади давлатӣ, суботи оромии давлат ва ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон арзандаи таҳсин ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. агар соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ қариб 1000 иншооти варзишӣ фаъолият дошта бошад, пас соли 2020 шумораи онҳо ба 10220 расонида шудааст. яъне шумораи иншооти варзишӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ беш аз 9 баробар зиёд гардидааст. ҳамоиши мазкур имконият фароҳам овард ки фаъолони ноҳияи Файзобод бори дигар аз нуқтаҳои дар паём зикршуда ба таври муфассал бархурдор шаванд. Бобокалон Амизода, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Фархор ҳамасола беш аз 19 000 тонна пахта истеҳсол карда мешавад ва аз ин миқдор ашёи хом дар 4 корхонаи калони саноатии ноҳия ҳамагӣ беш аз 50% он
коркард мешаваду халос. барои дастгирии рушди соҳаи кишоварзӣ дубора ба кор ҷалб намудани мутахассисон ва пешрафти вазъи иқтисодӣ зарур аст ки корхонаҳои саноатии ноҳия бо иқтидори пурраи истеҳсолӣ фаъолият намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Фархор ки ба пахтакорӣ машғуланд, дар шароити ноҳия пурра ба роҳ мондани коркарди ашёи хом на танҳо ба таъмини рушди соҳа, балки ба пешрафти вазъи иқтисодӣ низ мусоидат хоҳад кард. Аз 4 адад корхонаи калони коркарди пахтаи ноҳия ки то соли 2020 2 адади он аз фаъолият боз монда буд, 47.3% ашёи хом ва дар соли 2020 50.7% пахтаи истеҳсолшуда қабулу коркард шудааст. ба андешаи мутахассисон барои бо иқтидори пурра фаъолият намудани корхонаҳои мазкур, соҳибкорон бояд аз ҳоло нисбат ба масъалаи шартномаи ҳамкорӣ бо хоҷагиҳо тадбирҳои зарурӣ андешанд. барои он ки корхонаҳои истеҳсолии ноҳия пурра фаъолият намоянд, махсусан ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мухтор С аз ҳозир ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамкории зист бояд дошта бошанд, махсусан дар таъмини тухмиҳои хушсифат, нуриҳои минералӣ ва сӯзишворӣ. дар он сурат мо метавонем ки бо хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёдтар шартнома бандем ва онҳоро бо ин намуд маводҳо таъмин намуда истеҳсол ва дар оянда истеҳсоли пахтаро, ашёи хомро хеле зиёд намоем. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мухтор С ноҳия бо иқтидори коркарди беш аз 10,000 тонна пахта бунёд гардидааст. ин корхонаи калони саноатии ноҳия ки чанд сол аз фаъолият боз монда буд, дар доираи татбиқи ҳадафи 4 миллии саноатикунонӣ бо сурати кишвар соли 2020 бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ аз нав ба кор шурӯъ намуд ва дар он 311 тонна пахта қабулу коркард шудааст ки ин ҳамагӣ 20% истифодаи иқтидори истеҳсолиро ташкил медиҳад. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мухтор С дар ноҳияи Фархор солҳои 2011-2012 пурра фаъолият карда наздики 8000 тонн пахта қабул мекард ва онро коркар карда бо хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фархор ва як қисм хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Ҳамадонӣ, инчунин ноҳияҳои Панҷ ва Кулоб шартномаи ҳамкорӣ дошт. дар корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Адолат аи ҷамоати деҳоти Зафари ноҳия низ баъди дубора ба кор шурӯъ кардан соли гузашта 242 тонна ашёи хом коркард шудааст. дар ҷамоати деҳоти Зафари ноҳияи Фархор зиёда 450 хоҷагиҳои деҳқонӣ пахтакорон чанд соли охир ин корхона аз истифода боз монд, пахтаи истеҳсолиро ба дигар корхонаҳо мебурданд. вақте ки ин корхона кор мекунад, хоҷагидорони мо метавонанд ки бе мушкилӣ, бе маъмуният оварда пахтаи худро супоранд барои коркард. якум дуюм ин ки ин корхона кор кунад, зиёда аз 100-150 шаҳрвандони ҳамин ҳудуди ҷамоат ба ҷои кор таъмин мешаванд. сеюм ин даромади иқтисодии ноҳия боз ҳам беҳтар мешавад. дар маҷмӯъ соли гузашта аз 19189 тонна пахтаи истеҳсолшуда дар ноҳия ҳамагӣ 9720 тонна ашёи хом коркард шудааст ки қариб 8000 тоннаи он ба корхонаи коркарди пахтаи зиёратшоҳи ноҳия рост меояд. ба андешаи масъулин дар мисоли ин корхона роҳбарони дигар корхонаҳои саноатӣ низ ҳамкориро бо кишоварзон дар кишту парвариши пахта ва дастгирии аҳли заҳмат дуруст ба роҳ монанд, умед аст ки минбаъд дар ҳамаи корхонаҳои коркарди пахтаи ноҳия нишондоди қабули ашёи хом зиёд ва иқтидори истеҳсолӣ боло хоҳад рафт. дар ноҳияи Фархор ба ҷуз коркарди пахта ва духти сару либоси ягонаи мактабӣ ки ба 58.6% рушд баробар гардидааст, нишондоди истеҳсолӣ дар дигар бахшҳои соҳа мусбӣ арзёбӣ шуда, соли гузашта ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ба 104% нақша расонида шудааст. дар ин давра се корхонаи аз фаъолият бозмонда аз ҷумла корхонаи Сангреза, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мухтор С ва Адолат А дубора ба кор шурӯъ намуд ва дар ноҳия айни замон барои ҳалли ин мушкилот дар корхонаи Некрӯз низ бо қисман дигар кардани самти фаъолият чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. барои пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ, дубора ба кор ҷалб шудани мутахассисон, дастгирии рушди соҳаи кишоварзӣ ва пешрафти истеҳсолот дар асоси ҳадафи 4 миллии саноатикунонӣ бо сурати кишвар имсол бо ҳалли мушкилоти молиявӣ ва ҳамкорӣ бо шарикони рушд бояд корхонаҳои калони саноатии ноҳия бо иқтидори истеҳсолии фаъолияташонро ба роҳ монанд. дар ин замина бунёд ва мавриди истифода қарор додани боз якчанд иншооти истеҳсолӣ низ ба нақша гирифта шудааст. бо мақсади таъмини ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо аз ҷониби масъулини нигоҳдории роҳҳои ноҳияи Шуғнон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. аз ҷумла барои аз барфу тарма тоза намудани роҳҳо техникаҳои соҳавӣ сафарбар карда шуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус.
در نیمه دوم ماه فوریه هوای خنک به هوای نسبتاً گرم تبدیل یافته، احتمالیت ترمه‌فرایی در تمام حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان افزود. در دوام 10 روز در خط سیرهای راههای اتومبیلگرد خاروق شکوشم، خاروق رشقلا و خاروق مرغاب در مجموع 38 عدد ترمه فرآمد. تبری معلوم گردیده از همه قطعه‌های حادثه‌پذیر در راههای اتومبیلگرد خاروق مرغاب موجود میباشد که همساله برای راهسازان مشکلات زیاد ایجاد مینماید. امسال هم در کیلومترهای 619 620 622 623 و 680 اشاره‌های امنیت بین المللی دوشنبه، کولاب، قلعه خم، خاروق، مرغاب، قلمه ترمه‌های کلان فرآمده. در دوام 14 ساعت با نیروی راهسازان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد منطقه غوند ناحیه شغنان تازه گردیدند. در موضع گوین ترما به دروازه 180 متر دروازه تقریبا 3-4 متر غوصی ترما بود و در مدت 14 ساعت ما رو کشودیم. تبری معلوم گردید تغییریابی باد و هوا در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان به خصوص وادی غوند ناحیه شغنان سبب ترمه‌فرایی ها گردید. عموما وادی غوند موضع سیربرف بوده، بارشات زیاد اساساً به ماه‌های فوریه و مارت راست می‌آید. در حالتی که در قسمت پایانی ناحیه شغنان باران می‌بارد، در وادی غوند بارشات برف به نظر می‌رسد. ترمه‌ها باشد از دو طرف وادی سرازیر فرآمده، تنها راه‌های اتومبیلگرد بند می‌نماید. موضوع دیگر با دستگیری‌های پیوسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اینفراستراکتور پایتخت مرحله به مرحله تکمیل داده شده، بنیاد گلگشت و خیابان‌ها مطابق به طلبات زمان معاصر آرا داده می‌شوند. امروزها در باغ گلگشت و خیابان‌ها با جلب مسئولین و ساکنان پایتخت درختان زیادی سایه‌افکن و آرایشی شنیده می‌شود. در دایره همین اقدام کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی بیش از 160 بیخ درختان سایه‌افکن و همیشه سبز شنیدند. موضوع را همکارانمان ادامه می‌دهند. پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر سبز تبدیل داده می شود. این هدف آینده‌دار در دایره اقدام‌های بنیادکارانه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه راه اندازی گردیده، همه روزا در کوچه و خیابان‌ها و نزد بینای تشکیلات و اداره‌ها نهال درختان سایه‌افکن و آرایشی شنیده می شود. کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در کوچه جلال اکرامی ناحیه اسماعیلی سامانی واقع در نزد میدان دوستی خلقا نهال درختان آرایشی و همیشه سبز شنیدند. نهال درختان آرایشی با نظرداشت طلبات، انتخاب و در اساس توصیه متخصصان شنیده شدند. در دوره اقدام رئیس شهر دوشنبه جهت به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه، امروز از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه در کوچه جلال اکرامی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه 160 بیخ درختان نوع کیپاریس اریزونی شنیده شد. همزمان باید قید نمود که اقدام رئیس شهر دوشنبه جهت به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه شروع از موسم نهالشنانی علاقه زیاده 150,000 بیخ درخت و بوته و دیگر نمود نهالان شنیده شده. کار در این سمت با سرعت بلند جریان دارد. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه از جانب سازمان‌های بین المللی محیط زیست چون شهر سبز و خرم و از جهت اکولوژی تازه عالم پذیرفته شده است. در واقع دوام سالهای صاحب استقلالی پایتخت مملکت با شنیدن درختان سایه‌افکن و آرایشی که بیشتری آنها از خارج کشور وارد کرده شدند به شهر زیبا تبدیل یافته، باغ و کوچه‌های پایتخت را زیب و زینت بخشیدند. وسعت بخشیدن تدبیرهای نهالشنانی با نظرربا گردیدن اطراف بیناها و بهتر نمودن فضای اکولوژی زمینه می‌گذارند. عالمان ساحه معین کردند که هرچی بیشتر شنیدن درختان سایه‌افکن آرایشی و همیشه سبز از جهت اکولوژی به محیط اطراف منفعت زیاد دارد. محض تازگی محیط اطراف از سرسبزی طبیعت وابستگی دارد. مسئولان تصمیم گرفتند که در آینده نیز جهت اهلانه سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت مملکت شهر دوشنبه اقدام‌های سبزکاری را ادامه داده در کارهای آبادانی و نهالشنانی سهم خود را می‌گذارند.
аксияи тозагии соҳил бо ташаббуси раёсати ҳифзи муҳити зисти пойтахт бо мақсади тоза кардани соҳили каналу рудхонаҳо ва беҳбуд бахшидан ба вазъи экологӣ ташкил карда шудааст. Партовҳои маишӣ дар соҳили дарё, назди хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ ва дигар кӯчаву маҳаллаҳои пойтахт ба он боис гардидааст ки рӯзҳои истироҳатӣ дар пойтахт аксияи тозагии соҳил ташкил гардад. Дар аксияи мазкур кормандони раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе, кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва омӯзгорони донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон саҳми худро дар тозаву озода кардани соҳили хиёбони Ҳофиз Шерозӣ гузоштанд. Дар баробари иштироки сокинони касбу кори гуногун техника низ истифода шуда партовҳоро ба берун интиқол доданд. ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба вазъи экологӣ ва беҳтар намудани ҳолати соҳили дарёву рудхонаҳо имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аксии тозагии соҳил гузаронда шуд. ҳамчуноне ки маълум аст, ҳадаф аз гузарондани якчунин аксияҳои тозагии соҳил ва тозагии маҳал дар шаҳри Душанбе ин пеш аз ҳама ҷалби таваҷҷӯҳи аҳли ҷамоатчигӣ, сокинон ва аҳолӣ ба тақвияти корҳои ободониву созандагӣ, беҳтар намудани ҳолати соҳили дарёву рудхонаҳо, каналҳо, ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳо ва ба ин васила баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологии аҳолӣ маҳсуб меёбад. ҳадаф аз баргузории аксияи мазкур пеш аз ҳама тоза нигоҳ доштани саргаҳи дарёву каналҳо ва ба ин васила ҷалб намудани таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба беҳдошти муҳити зист ва риоя намудани маданияти шаҳрнишинӣ дар пойтахт ба ҳисоб меравад. Манучери Сулаймон, Аҳлиддини Карим, Душанбе, Ахбор. соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Турсунзода дурнамои майдони кишт 13927 гектар муайян карда шудааст. Барои саривақт шудгор кардани замин ва босифат анҷом додани кишти баҳорӣ бояд техникаҳои соҳавӣ омода карда шаванд, то ки заминҳои корам аз гардиши кишоварзӣ берун намонанд. Гузориш аз шаҳри Турсунзода. аз майдони умумии заминҳои корами шаҳри Турсунзода соли равон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар 835 гектар бо назардошти кишти такрорӣ картошка ва дар 1600 гектари дигар чигит кишт карда мешавад. Дар шаҳри Турсунзода намоиши техникаҳои кишоварзӣ ташкил карда шуд ки дар он ба масъалаи саривақт омода кардани техникаҳо ба мавсими шудгор ва иҷрои босифати кишти баҳорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. иттилоъ дода шуд ки дар шаҳри Турсунзода қариб 2000 техникаи кишоварзӣ мавҷуд мебошад ки то имрӯз 1652 техника омода мебошанд. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштани техникаҳо имконият фароҳам меорад ки хоҷагидорон бо истифода аз имкониятҳо заминҳоро саривақт шудгор ва кишти баҳориро анҷом диҳанд. ҳоло техникаҳои кишоварзӣ баъди аз муоинаи техникӣ гузарондан ба намоиш гузошта шуда барои анҷом додани кишти баҳорӣ пурра омода карда шудаанд, зеро ба даст овардани ҳосили баланд аз шудгори босифати замин вобастагии калон дорад. кишоварзони шаҳри Турсунзода ҳар қитъа замини корамро самаранок истифода бурда барои таъмин кардани оилаи худ ва бозори истеъмолӣ бо сабзавоту полезиҳо меҳнат мекунанд. бояд таъкид намуд ки сол ба сол хоҷагидорон дар асоси дастгириҳои давлат ва имтиёзҳои фароҳамнамудаи ҳукумати мамлакат бо техникаҳои соҳавӣ бештар дастрасӣ пайдо намуда сифати шудгори замин таъмин ва дурнамои кишт саривақт иҷро мегардад. кишоварзони шаҳри Турсунзода хуб дарк кардагӣ ҳастанд ки бе техника кишоварзӣ пеш намеравад. технологияе ки наве ки ҳозир барои кишоварзони ҷумҳурии тамоми ҷаҳон ҳастанд ворид карда истода ҳастанд ва барои кишти кори кишоварзон хуб дастгирӣ ёфта истодааст. имрӯз дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 13927 гектар заминҳои кишоварзӣ аст ки то имрӯза кишти тирамоҳӣ ба охир расидагӣ ҳастанд. хоҷагидорон бо истифода аз техникаҳои мавҷуда нақша доранд ки соли равон дурнамои кишти баҳориро босифат анҷом дода дар оянда ҳосили баланд ба даст оварда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм гузоранд. Нуриддини Қурбон, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳияи Кушониён нақша доранд дар кишти асосӣ дар майдони 11320 гектар чигит кишт намоянд. барои амалисозии ин тадбир беш аз 100 адад тухми пошак ва дигар техникаҳои зарурии соҳавиро омода намуданд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид.
бо фарорасии фасли баҳор ва оғози мавсими кишту кори зироатҳои кишоварзӣ имрӯзҳо хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолии шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ба маъракаи кишти пунбадона тайёрӣ дида истоданд. кушониён ки аз калонтарин ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад, солона дар хоҷагиҳои кишоварзии он дар масоҳати 11-12 ҳазор гектар замин кишти пунбадона ба роҳ монда мешавад. дар ин шабу рӯз ба хотири сари вақт гузаронидани кишти пунбадона ва бардоштани ҳосили дилхоҳ кишоварзони ноҳия техникаҳои кишоварзиро дар сатҳи лозима омода намуда истоданд. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳияи кушониён дар мавсими имсолаи кишти пунбадона зиёда аз 308 адад техникаҳои гуногун ба саҳро бароварда мешавад ки аз ин шумора 100 адади он тракторҳои тухмипошакро дар бар мегирад. техникаҳое ки барои гузарондани кишти пунбадона омода карда шуданд ба пуррагӣ барои таъмин кардани кишт басандаанд. гуфтан мумкин аст ки ҳамаи баъзе техникии кишоварзон ба пуррагӣ аз ҳисоби лизинг аз ҳисоби харидорӣ намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ ба пуррагӣ нав карда шуданд. тавре дар суҳбат масъулони соҳаи кишоварзӣ иброз доштанд, дар ноҳияи кушониён зиёда аз 2346 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ арзи вуҷуд доранд ки 1700 адади он ба кишту парвариши чанд навъи пахтаи хушсифат машғуланд. хоҷагидорон бо бархурдорӣ аз таҷрибаи соли гузашта ки ҳосилнокии ҳар гектар пахтаро ба 27 сентинерӣ расонида буданд, имсол низ мақсад гузоштанд ки маъракаи кишт ва коркарду нигоҳубини майдонҳои пахтазоро сари вақт ба анҷом расонида ба натиҷаҳои аз ин ҳам беҳтар ноил гарданд. хоҷагии тухмипарвари ҳосилот аз 3 адад тухмипошаки дар ихтиёр дошта ҳамашро тайёр карда ба ҳозир кардааст. имсол мо ният дорем ки дар майдони 280 гектар пахтаи нави элитаи флеш киш карда ба хоҷагиҳои вилояти Хатлон пешниҳод намоем. дар баробари омодагии техникаҳои хоҷагиҳои пахтакор ба мавсими имсолаи кишт, ҳамчунин ҳар соле аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг як миқдор техникаҳои гуногун ба соҳаи кишоварзии ноҳия дастрас карда мешавад. ҳамзамон барои таъмини саривақтии хоҷагиҳои пахтакор бо тухмии хушсифати коркардшуда аз ҳоли ҳозир чораҳои мушаххас андешида мешавад. иштирокчиён бо итминону боварӣ иброз намуданд ки барои кишту кори мавсими имсола масъулон аллакай тухмиҳои навъи гуногуни пахтаро ба қадри кофӣ захира намуданд. баҳри ҳавасмандгардонии аҳли заҳмат ки дар истеҳсолу парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва таъмин намудани бозорҳои мамлакат бо анвои сабзавоту меваҷот саҳми муносиб доранд, бо сипосномаву тӯҳфаҳои таъсисдодаи мақомоти маҳаллӣ қадрдонӣ карда шудаанд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Кушониён. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо тадбирандешии агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 220 гектар заминҳои ноҳияи Лахш соли равон ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешавад. дар ҳолати ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Муксу 500 нафар аз сокинони ноҳия бо ҷои кор таъмин гардида, ҳосилнокӣ ва истеҳсоли картошка зиёд мегардад. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Лахш. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 220 гектар заминҳои ҳудуди деҳаи қарашураи ҷамоати деҳоти Муксуи ноҳияи Лахш соли ҷорӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешавад. ин тадбир бо иқдоми агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси барнома татбиқ мегардад. дар заминаи мавриди амал қарор додани ин нақша имконият фароҳам меояд ки зиёда аз 500 нафар сокини ноҳияи Лахш бо ҷои кор таъмин гардад. дар мавзеи мазкур дар ин самт корҳо оғоз гардида барои ба сомон расондани навсозии иншооти обрасонӣ техникаҳои зарурӣ ҷудо гардидаанд. соли гузашта моҳи сентябр октябр мо каналро ҳамаша ба пурраги 88 километр тоза таъмир кардем. бо мавсими одиҳина мо пурраги бовари комил дорем ки оби фолизи хад таъмир кунем. иттилоъ дода шуд ки соли гузашта дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Муксуи ноҳияи Лахш тибқи нақшаи агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби шарикони рушд тавассути техникаҳои муосиру замонавӣ масоҳати 8000 метр каналу заҳбурҳои ноҳия тозаю аз нав барқарор карда шуд. агар ки мо забур тоза кинем дар оянда 250 гектар замина бе ҳолати бинатии заминҳо беҳтар карда мешавад. ин ки заҳбурҳо тоза кишид, ин заминҳо сиёҳзамин аст аслан. ино ҳосили хуб метиҳанд барои картошка. инҷа
оянда картошка мекорем. иқлими ноҳияи лахш барои ривоҷ додани соҳаи картошкапарварӣ мутобиқ буда аз рӯи тавсияи олимону мутахассисон бо ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани зиёда аз 220 гектар заминҳои солҳои сол бекорхобида сокинон ва хоҷагидорон аз заминҳои корами ин мавзеъ садҳо тонна ҳосили картошка ба даст оварда бо ин васила бозори истеъмолиро бо маҳсулоти фаровон таъмин менамоянд. маҳмадалӣ абдукарим, шукруллои нурулло, ноҳияи лахш, ахбор. олимону мутахассисон дар ноҳияи шаҳри Туз тавассути баргузор намудани тадбирҳои амалӣ ба сокинону хоҷагидорон роҳу усулҳои наву манфиатовари истифодаи заминро меомӯзанд. ин навбат ба хоҷагидорон бобати кишту парвариши кӯчати сабзавоти барвақтӣ бахусус намудҳои гуногуни карам дар давраи зимистон маслиҳатҳои муфид дода шуд. гузориш дар ин хусус аз ноҳияи шаҳри Туз. бо мақсади истифодаи оқилонаву самарабахши замин ки омили асосии таъмини амнияти озуқаборӣ, рушди иқтисодиёти оила, афзун гардидани иқтидори содиротии мамлакат, таъмини сокинон бо ҷои корӣ ва ба ин васила беҳтар гардонидани некуаҳолии мардум мебошад, дар ноҳияи шаҳри Туз рӯзи кушоди саҳроӣ баргузор гардид. дар чорабинии олимону мутахассисони соҳаи кишоварзии иттиҳодияи рушди диёр ва баҳрагирандагони барномаи ҷорӣ намудани технологияҳои табиатдӯст ва истеҳсоли сабзавоти арзишнок барои таҳкими устувории иқтисодии деҳқонии хурд дар Тоҷикистон иштирок намуда, оид ба роҳу усулҳои муосири кишту парвариши сабзавот дар мисоли намудҳои мухталифи карам омӯзонида шуд. 3 гурӯҳ, яъне ки 60 нафар занҳо ба ҳар якташба қариб 250 адад ниҳол тақсимот кардем. Ина мо парвариш кардем як гармхона ба гармхона ба тақсимот кардем. ҳозир хонашон ба ҳамашон яъне назди аввалигушон ба 2-3 сотиқ замин ба карам шунондагӣ ҳастанд. моҳи март ба пешомади наврӯз ба карам, гулкарам, брокли, ҳамчун калакарам мега белакачана, ҳамин карамҳо 3 намуд карам тайёр мешавад. Магар ки дар фасли баҳор аз 2-2.5 ҳазор кӯчати караме ки онҳо кишт кардагӣ ҳастанд, ба ҳисоб меёна агар ки 1.5 килограмме ҳам бошад, агар қариб зиёда аз 3 тонн маҳсулот ба даст меоранд, ки ин албатта ҳам ба ниёзи худи хоҷагӣ ва оилаҳо ва ҳам барои фурӯш хеле самаранок мебошад. сокинони ноҳияи шаҳри Туз бо маданияти баланди заминдорӣ аз шароиту имконоти мусоиди корӣ истифода бурда дар заминҳои ҳосилхез ҳама намуди зироати кишоварзиро кишт ва парвариш менамоянд. махсусан дар гармхонаҳои доимамалкунанда ва мавсимӣ деҳқонон ба парвариши навниҳолони сабзавоти барвақтӣ, хусусан помидор банд буда, бо мусоид шудани боду ҳаво онҳоро ба заминҳои кушод мегузаронанд. кӯчати помидорро 3 намуд валгаград, بعد پامیدارای محلی، بعد پامیدارای گالندی کوریدیم، بلگری کوریدیم، بقلاجان، ریحان، جنبل، قرنفل تیز، карам ҳамаша ҳозир кӯчатошамо кориде. дар рӯзи кушоди саҳроӣ иброз гардид ки вобаста ба иқлими гарми минтақа дар шароити ноҳияи шаҳри Туз имкони ба даст овардани то 3 маротиба ҳосил аз як замин дар як сол фароҳам мебошад. солҳои қаблӣ заминҳои кишоварзӣ дар мавсими сардиҳои сол чандон ба таври лозима истифода намегардиданд ва натиҷаи таҷриба нишон дод ки дар ин айём низ метавон то оғози мавсими нави кишту кор ҳосили намудҳои гуногуни карамро ба даст овард. баъди гирифтани карам мо дар онҷа парваришгоҳ дорем, неҳолҳои помидор, қаламфури ширин, кадуча, бохлажон парвариш карда истодем. баъди аз замин гирифтем ба ҷои инҳо онҳоро шунонда боз тарзи парвариши кӯчатро омезондем дар гармхонаҳои камоншакли термосӣ ки дар фасли зимистон бошдам чӣ хел парвариш кардан. баъди тайёр шудани кӯчат мо дар ин ҷо мешунем. ҳамчунин дар рӯзи кушоди саҳроӣ ба баҳрагирандагони омӯзиши кишоварзӣ озмоишгоҳи сайёри хоксанҷӣ бо номи Ламота ки аз Олмон дастрас карда шудааст ба кишоварзон муаррифӣ гардид. ба иштирокчиён тавсия дода шуд ки пеш аз кишти дилхоҳ зироат ба кор бурдани чунин дастгоҳ барои дақиқ намудани миқдори азот, фосфат ва калии таркиби хок манфиатбахш буда барои боз ҳам самарабахш гардидани кори деҳқонон хеле муфид аст. вобаста ба сард омадани ҳаво аз рӯзи 20 феврал дар шаҳри Кӯлоб сито ташкил гардида барои пешгирӣ аз талафёбии ҳосили дарахтон ва гузарониндани корҳои агротехникӣ мутахассисони соҳа бо деҳқонон суҳбату вохӯрӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ доир менамоянд. аз рафти тадбирҳои саривақтии кишоварзӣ ҳамкорамон Раҳматалӣ Назрӣ гузориш медиҳад.
وابسته به پیشگویی مرکز آب و هواشناسی کشور اوید به پس فرآمدن حرارت هوا و بارش برف شروع از 24 فوریه در ناحیه‌های وادی کلوب نیز باریدن برف به قید گرفته شد. در نتیجه گرمی 2 هفته اخیر یک قسم درختان بیدار شده گل و مخچه بسته بودند که این برفریز میتواند به آنها زیان جدی رساند. از روز 20 فوریه در شهر کلوب ستاد تشکیل گردیده برای پیشگیری از تلفیابی حاصل درختان و گذرانیدن کارهای اگروتکنیکی متخصصان ساحه با دهقانان صحبت و واخوری و کارهای فهماندهی گذرانیده ایستادند. با در نظر داشتیم پس آمدن حرارت بود هوای امساله و خبرهای پیشکی که از طرف اداره تشکیلات مخصوص به مقامات اجرا دسترس گردیده بود. مقامات اجرا در شهر کلوب نقشه چربینی تهیه نموده از طرف متخصصان، عالمان و تمام متصدیان ساحه در آن باغ‌های میوه دهنده که علاقه گل و مغجه بندی سر شدگی بود پیشکی کارهای عمومی را جاری نموده. از 24 فوریه این جانب در همه باغ‌ها از طرف متخصصان، ساحه کشاورزی، کمیته اداره زمین، جماعت‌های دهات، رئیس‌های محله، تمام فعالان و وکیلان کارهای عمومی، کارهای دودمانی، نرم کردن و گرم کردن اطراف باغ‌ها که حاصل باغ‌ها تلف نمی‌بود گذرانده ایستاده‌ایم. حالا در همه باغ‌های خواجگی‌های دهقانی و درختان نزد حولگی کشاورزان بهر پیشگیری از تلفیابی حاصل، دودمانی و دیگر چاره‌های پیشگیری کننده را عملی می‌نمایند. مورد ذکر است که در ناحیه‌های منطقه کلوب بیشتر درختان زردآلو، بادام و نوک و آلوچه گل و مغچه بستند که در حالتی از 1 درجه پایان فرآمدن حرارت هوا سرزده شده حاصلشان تلف می‌یابد. باغداران از شام 24 فوریه با توصیه عالمان چاره‌های پیشگیری کننده را ادامه داده استادند. با توصیه متخصصان و عالمان ما دیدیم که برف برده ایستاده است. ما بر توصیه اون را گرفته در خوجگی تای درخت‌ها دو دوخته ایستادیم که حاصل تلف نیابد. طبق اطلاع متخصصان ساحه باغدارانی که در فصل زمستان یخابانی را انجام دادند نهال‌های باغ‌هایشان از این آفت طبیعی کمتر ضرر می‌بینند زیرا اکثر درختان کرختند و بیدار نشدند. با کشاورزان دوام 3 روز دیگر دودمانی و انجام دیگر تدبیرهای پیشگیری کننده را توصیه می‌دهند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. سردی‌های روزهای اخیر و برفریزی با نهال و درختان میوه‌دهنده که از گرمی‌های دهه دوم ماه فوریه شکفتند می‌تواند تأثیر منفی رساند. طی چند روز است که در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان از کشتزار و باغ‌ها دیدن کرده برای حفظ کردن حاصل از سردی‌ها تدبیرهای پیشگیری کننده را توصیه می‌دهند. گزارش رفضلی رحمان و الیاس باباجان. گروهی عالمانی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در یک قطار موضع‌های کشاورزی ولایت سوق یکجا با مسئولان و متخصصان ساحه وضع و حالت باغ و تاگذار زمین‌های غله و سبزوات بروقتی را از نظر گذرانده اوید به تاثیر بارشات و خنکی‌ها و کشتار و باغات خلاصه و توصیه‌های خود را بیان داشتند. بارشات و سردی‌های روزهای آخر در ولایت سوق بنا به خلاصه عالمان ساحه و غله‌دانگی‌های تیرم‌های تاثیر منفی نرسانده است و برعکس در یک چند حالت منفیت دارد. برفی که بارید روزهای آخر این با آن مساعدت کرد که نشو نمای غله‌زار باز بهتر خوبتر شد، یعنی که پنجه‌زنی آن نشو نماش خوب رفتی جمع کنی نمی بیشتر خوبتر شود. این از یک طرف. از طرف دیگر آن دهقانان پیشقدمی که بیشتر منفیت این کار را می‌دانستند اگر نوری‌های نیتروژنی را انداخته باشند از مقدار 240 تا 250 کیلوگرم این باعث آن می‌گردد که نشو نمای غله‌زار بیشتر خوبتر می‌شود. در ولایت نزدیک در 4000 گکتار سبزوات تیرماهی بروقتی خصوصا پیاز و کارتوشکی بروقتی کشت گردیده است. بنا به خلاصه عالمان ساحه سردی‌های چند روز اخیر با پیاز تیرماهی بروقتی و کارتوشکی بروقتی تاثیر منفی نرسانده است. ریوایی اگروتکنیکی کشت از جمله قفسی معیاری خاک بالای لونده کارتوشکا تخمی را از خنکی ایمن نگاه می‌دارد. زیرا ببینید که هنگام کشت کردن لونده‌های کارتوشکا تکنولوژی با پورگی اجرا گردیده است. لونده‌ها در چوکری 8 تا 10 سانتی متر کشت کرده شده و ما دیدیم که علاقه
сабзиши нахустини лундаҳо дар зери хок ва болопӯши он яъне ки ҳамон қулаҳои қатораҳо аз лунда сар карда то боло 18 сантиметрро ташкил мекунад ки ин ягон хатаре надорад. олимону мутахассисон дар якчанд боғу тогзор ҳолатро санҷиданд ва дар мисоли як бехи дарахти боғи зардолу дар мавзеи сомғори ноҳияи бобоҷон ғафуров таъсири хунукиро то андозае ба гулу ҳосили зардолу муайян намуданд. дар мисоли як шохаи дарахт таъсири хунукӣ на чандон зиёд аст, зеро ки бибинед ин ҳоло дар оғози шукуфтан аст, яъне ки муқоиматаш ба сардӣ болотар аст ва дар ин ҷо метавонем бигӯем ки ҳосил дар чунин сардиҳо талаф намеёбад. бино ба хулосаҳои илми таҷрибавӣ дарахтони боғу тогзори мавҷуда ба ин гуна нозукиҳои табиат муқоимати ба худ хос ва вобаста ба минтақаҳои табиии кишоварзӣ ва навъу намуд дарахтони мевадиҳандаи боғҳо давраҳои бедоршавии гуногун доранд. аз ин ҷиҳат таъсири хунукиҳои имшабурӯза ба дарахтони боғҳо аз ҷумла боғҳои зардолу дар ҳар мавзеъ гуногун аст ва бино ба гуфтаи олимони соҳа дар маҷмӯъ таъсири сардӣ ба боғҳо боиси на он қадар хавотирӣ аст. аз мушоҳидаҳо каму беш он дарахтоне ки аллакай гул карда дар давраи асосии гулкунӣ ҳастанд каму беш зарар диданд, лекин дар давраи шукуфҳо яъне ки ҳозир муғҷо аллакай ба шукуфтан оғоз мекунанд таъсири хеле кам расондааст ва ин набояд боғдорон деҳқононро роҳ афтода кунад. бино ба тавсияи олимони соҳа ва бо истифода аз таҷрибаҳои деҳқонону боғбонҳои корозмуда вобаста ба хоку иқлими ҳар мавзеъу минтақа идомаи тадбирҳои агротехникӣ обу ғизодиӣ коркарди киштзору боғу тогзор имконият медиҳад аз ғаллаи тирамоҳӣ пиёзи тирамоҳӣ сабзавоту картошкаи барвақтӣ ва боғот ҳосили дилхоҳ рӯёнда шавад. равзали раҳмон, Ильёс Бобоҷон, вилояти Суғд, барои барномаи Ахбор. дар шаҳри Роғун бо иштироки олимони соҳа ва деҳқонону кишоварзон машварати омӯзишӣ баргузор гардид. дар машварат оид ба тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба соҳаи кишоварзӣ, истифодаи таҷрибаи пешқадам дар боғпарварӣ ва истифодаи мақсадноки замин ибрози назар карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Роғун машварати омӯзишӣ оид ба соҳаи кишоварзӣ бо ширкати олимони соҳа, деҳқонону кишоварзон ва соҳибкорону боғпарварон баргузор гардид. олимон аз тағйирёбии иқлими сайёра, таҳдиду таъсири хушксолӣ ва дигар офатҳои табиӣ ба гармшавии иқлим ба минтақаву кишварҳои мухталифи ҷаҳон ёдовар шуда, таъкид доштанд ки бо вуҷуди мушкилоти мавҷуда бо азму талоши мардуми кишвар аз ҷумла дар шаҳри Роғун рушди соҳа назаррас аст. кишоварзони шаҳри Роғун бо истифода аз боду ҳавои мусоид дар заминҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид шуда корҳои кишту кори баҳориро идома дода, дар талу теппаҳои хоҷагиҳо намудҳои гуногуни зироат ва анвои мухталифи ғалладонагиҳо кишт мекунанд. дар семинар машварати олимони соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Роғун ба хоҷагидорон бисёр тавсияҳои муфид дода шуд ҷиҳати истифодабарӣ самараноки ҳар як ваҷаб замин. хеле ки медонем аз паёми асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бармеояд имрӯз ҳар як ваҷаб замин самаранок истифода бурда шавад. масоҳати заминҳои киш дар ҳудуди хоҷагиҳои кишоварзӣ 2336 гектарро ташкил дода, масъулин азм доранд бо аҳли заҳмат имсол майдони кишти картошкаро то 40% ва ғалладонагиву сабзавотро то ба 60% афзоиш диҳанд. Роғун яке аз пойгоҳҳои асосии боғдорӣ дар мамлакат ба ҳисоб рафта, иқлимаш ба парвариши навъҳои гуногуни себ созгор будааст. дар шаҳри Ваҳдат фестивал озмуни чакомаи гесу баргузор гардид. ҳадаф аз баргузор намудани чорабини мазкур тарғибу ташвиқи таъриху фарҳанг, суннату анъанаҳои неки ниёгон ва арзишҳои миллӣ буда ғолибони даври дуюми чорабинӣ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифтанд. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шукурлои Нурулло дар ин хусус. бо мақсади тарғибу ташвиқу таъриху фарҳанг, суннату анъанаҳои неки ниёгон ва арзишҳои миллӣ дар шаҳри Ваҳдат даври дуюми фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки даври аввали озмун дар ташкилоту корхона ва 11 ҷамоати деҳот, раёсаи маорифи шаҳр, коллеҷи омор ва коллеҷи тиббии шаҳр баргузор шуда беҳтаринҳо ба даври дуюм роҳ ёфтанд. дар фестивали мазкур парвариши мӯй, ороишу пардози рӯй, ҳаракати мавзун, ҳунари волои машотаҳо, тарбияи муоширати духтарон, тарғибу ташвиқ ва эҳёи анъанаву маросими миллӣ аз ҷумла саршӯён, мӯйбофон, зулфандозӣ, ҷамолакбандию кокулбофӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ намоиш дода шуд.
اشتراکچیان دور دوم آزمون جمهوریوی چکامه گسو برگزاری چنین چاره‌بینی را از دستگیری و توجه به اندازه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زنان و بانوان ارزیابی نمودند. اشتراکچیان بار دیگر ثابت نمودند که آنها دارای فرهنگ بلند ملی بوده، با این وسیله در ترغیب و تشویق رسم و آیین گذشته تلقین نمودن زیباپرستی زنان و بانوان تاجیک باید سهمگذار باشند. هدف از دایر و برگزار نمودن فستیوال جمهوریوی چکمه گسو برام برداشتن ذوق زنان و بانوان نسبت به فرهنگ لباسپوشی، دور بودن از بیگانه پرستی، پاس داشتن ارزش‌های ملی میباشد. با غالبان دیپلم و افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت سپاریده شد. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت برای حفظ سلامتی ساکنان بیمارخانه مرکزی با 12 شعبه و یک چند مرکز و بنگاه‌های طبی فعالیت می‌کند. مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه با جلب صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتپیشه شهرک و جماعت به تعمیر بخش و شعبه‌های بیمارخانه آغاز کردند. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد. اقدام نیک تعمیر کلی 12 شعبه و بنای معمولی بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد را که سالهای 70 قرن گذشته بنیاد یافته و امروز به تعمیر کلی نیاز دارد، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه آغاز بخشیده. این عمل نیک شایسته امروز از جانب مسئولین برخی از کارخانه و تشکیلات‌ها، صاحبکاران با ننگ و ناموس، ساکنان با فرهنگ 5 جماعت دهات و گذر و محله‌ها دستگیری صمیمی پیدا کرد. همگان به استقبال جشن همایون مکرم ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی مملکت و تعمیر و ترمیم کامل شعبه و بخش‌ها شروع نمودند. در یک مدت کوتاه تالار و 12 حجره شعبه‌های امراض درونی برای قبول 38 نفر بیمار، بیماری‌های دل برای 20 نفر کارافتادگان، بیماری‌های کودکانه و بچگانه، شعبه گوش و گلوی بینی و جراحی بچگانه از تعمیر کلی برآورده، آشخانه، اینفراساختارهای دیگر ضروری، گوشه گیاهدرمانی و مصلحت طبی بنیاد کرده شد. حجره‌های طبابتی این شعبه‌ها با میز کرسی‌ها، کت‌های زمانوی، آینه نیلگون و رادیو و واسطه‌های دیگر اطلاعاتی مجهز گردانده برای استراحت و فراغت بیماران شرایط‌های موافق مهیا کرده شد. طول چند ماه اخیر است که در بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد که از 12 شعبه عبارت است تعمیر رفته ایستاده است. شعبه‌های امراض درونی، شعبه دلشناسی، شعبه آسیب شناسی پر از تعمیر کلی برآمده. عین حال در شعبه‌های جراحی، شعبه قبول تعمیر رفته ایستاده است. عین حال تعمیر و ترمیم کلی شعبه جراحی برای 40 نفر بیمار و نقطه قبول بیماران بیمارخانه مرکزی ناحیه با اوج تازه ادامه یافته ایستاده است. خرسندی بخش است که استاها، نجاران و کارگران با همت همه از حساب ساکنان شهرک و جماعت‌های دهات برگزیده شده به طور رایگان در تعمیر و ترمیم کلی شعبه‌های بیمارخانه کمر همت بستند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه صفت تعمیر و ترمیم را تحت نظارت دائمی قرار داده تصمیم گرفته است که با دستگیری مسئولین کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها، صاحبکاران سربلند و اهالی احسانکار ناحیه ظفرآباد تا روزهای تجلیل از جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه بخش و شعبه‌ها و نقطه یاری تجلیل طبی را از تعمیر کلی برآورده جهت حفظ صحتی ساکنان ناحیه سهمگذار باشد. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. در شهر خوجند از طرف مسئولان ساحه معارف در یکجایی با رهبران مؤسسه‌های تعلیمی نقشه چرابینی‌های تامین با تجهیزات و عیانیت‌های تعلیمی عملی کرده می‌شود. گزارش محمود احمدزاده و الیاس باباجان. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ذکر گردید که برای بهتر کردن سطح و صفت تعلیم در همه زمینه‌های تحصیلات باید تمام شرایط ضروری را مهیا کرده در این روند مسئولیت پدر و مادر، اهل جامعه و آموزگاران را باز هم بلند برداریم. در ردیف نکته‌های پیام راهبر دولت باید قید نمود که در دوران صاحب استقلالی مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه خاصه سرور دولت در شهر خوجند مؤسسه‌های نوی تعلیمی، کودکستان‌های نو بنیاد و انشاءات موجودی ساحه معارف از نوسازی کرده شده. امروز در 22 کمیته‌های محله‌های شهر خوجند 50 مؤسسه‌های تعلیمی از جمله 4 لیسه، 4 گیمنازیا، 15 مکتب‌های خصوصی، 46 مؤسسه‌های تا مکتبی که از آن 14 کودکستان‌های خصوصی را تشکیل می‌دهند در سمت تعلیم و تربیت کودکان
نورسان فعالیت دارند. امروز خوانندگان باید با برابری زبان تاجیکی را زبان مادری را نصب از خود کردن، باید زبان روسی و انگلیسی را خوب آموزند. تاجیکستان با متخصصان ساحلی دقیق خیلی احتیاجمند است و بنابراین ما وظیفه‌دار هستیم که امروز آموزگاران مکتب‌ها باید که سطح دانش خوانندگان را از فن‌های دقیق خیلی بلند برداریم. مثلا با تعمیر کلی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خوجند، مجهزگردانی صنفخانه‌ها با عیانیت و دیگر اشیاء خانه‌ای و تامین مؤسسه با کامپیوتر و پروژکتورها برای 420 نفر خواننده شرایط خوبی آموزش فراهم آورده شده است. خوانندگان در برابر آموزش فن‌های تعلیمی در ساعت‌های علاوه‌ای برای آماده شدن با آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و دیگر آزمون‌های سطح جمهوریوی از مخزن کتابخانه و دانش و تجربه آموزگاران استفاده می‌برند. اعلان گشتن 20 سالگی آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی ما آموزگاران را وادار می‌سازد که از اصول‌های نوترین تعلیم و از واسطه‌های تکنیک و تکنولوژی نوترین استفاده کرده خوانندگان از همه جهت با صلاحیت را تعلیم و تربیت نماییم. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خوجند 10 کابینت فنی عمل می‌کنند که با طور زمانوی جهازانیده شده‌اند. در مؤسسه تعلیمی رقم 15 شهر خوجند باشد صنفخانه‌های بیولوژی، شیمی، فیزیک، کامپیوتری از حساب بودجت محلی صورت حساب مخصوص مؤسسه و قسماً والدین مجهز گردانیده شده در برابر آموزش این فن‌ها خوانندگان در درس سرود طرز نواختن اسباب‌های موسیقی را می‌آموزند. در مؤسسه تعلیمی رقم 9 نیز 7 کابینت‌های فنی لابراتوار مجهز گردانیده شدند که از آن 1500 نفر خوانندگان در برابر آموزش عملاً کارهای تجربوی نیز می‌گذرانند که به وسیله آموختن فنی تعلیمی مساعدت می‌کند. و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 محله چهارچراغ نیز چنین شرایط خوب تعلیم فراهم آورده شده است. خوانندگان از لوازمات‌های درسی کابینت‌های آزمایشگاه‌ها بهره‌ور شده. امسال آزمون علم فروغ معرفت نیز اعلان گردید که این آموزگاران و خوانندگان را دوچند برای رشد این فن‌ها کمری همت بندند. تمام 3 سال گذشته در شهر خوجند 105 کابینت‌های فنی مؤسسه‌های تعلیمی مجهز گردانیده شده، حالا باز علاوه‌اً کارها ادامه دارند. امروزها در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 5 شهر خوجند ساختمان بنای علاوه‌ای مؤسسه برای 420 نفر خواننده در یک بست و در محله میوه‌گل باشد از نوسازی کودکستان رقم 35 بهره به تعلیم و تربیت تا مکتب فرا گرفتن 405 نفر کودکان ادامه دارد که این برای پیشرفت ساحه معارف و جلب نورسان و خوانندگان به تعلیم و تربیت در شرایط زمانوی مساعدت می‌کند. ادامه اخبار. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی جوانان پیوسته چاره‌بینی‌های ورزشی و معرفتی را برگزار می‌نماید. چاره‌بینی نوبتی در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف تشکیل و برگزار کرده شد. گزارش خبرنگاران ما. با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوش ساختار پیوسته چاره‌بینی‌های مقصدناک از جانب نهادهای دخلدار تشکیل و گذرانیده می‌شود. این نوبت از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه در حدود بنا و انشاءات تعلیمی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف مشق‌های مدافع گرجدنی برگزار کرده شد. مسئولین خدمات دولتی آتش‌نشانی نخست درس نظریوی تشکیل و برگزار نموده قاعده‌های بی‌خطری ساختار و پیشگیری آن را به دانشجویان فهمانیدند. در ادامه با جلب دسته اختیاری دانشکده مذکور مشق‌های تاکتیکی به واسطه آتش نشانی تشکیل و برگزار گردید. در این چاره‌بینی همزمان تکنیک و لوازمات ضروری آتش نشانی استفاده برده شد. کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی در سمت تامین بی‌خطری ساختار رعایت حتمی قاعده‌های اولین درجه ضد ساختاری آماده بودن آموزگاران و دانشجویان به سر زدن حادثه‌های احتمالی ساختار زود خبر دادن به خدمات دولتی آتش نشانی و راه‌های پیشگیری ساختار به شرکت‌داران چاره‌بینی معلومات دادند و آنها به واسطه در روند مشق‌ها شرکت نمودند. با استفاده تکنیک‌های صحوی آتش نشانی حالت کارشایمی قبرهای آب که برای استفاده کارمندان خدمات مذکور نگرانیده شده است سنجیده شد. اینچنین آتش شرطی از جانب دسته اختیاری با راهنمایی کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی خاموش کرده شد. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همزمان مسابقه‌های حربی ورزشی، تیرپرانی، فوتبال خرد و والیبال را در همکاری با کمیته مرکزی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع جمهوری تاجیکستان
توجیکستان به نقشه گرفته است که آن میان دانشجویان کاتدرای حربی مؤسسه‌های تحصیلات عالی مملکت برگزار کرده شد. مسابقه‌های ورزشی در تالار و میدان‌های ورزشی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان برگزار گردیده در آن دانشجویان این مؤسسه صحوی نیز فعالانه شرکت نمودند. مسابقه‌های مذکور با مقصد بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و کسبیت و مهارت دانشجویانی که در کاتدرهای حربی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تحصیل می‌نمایند تشکیل کرده شده است. در مراسم جنبش چهاربینی‌های مذکور مسئولین سهم جوانان را در این سهم نظررس ارزیابی نمودند. ذکر گردید که رهبریت عالی مملکت برای این قشر جامعه شرایط سازگار تعلیم و کسب آموزی را در مؤسسه‌های گوناگون فراهم آورده است. در انتهای مشق‌های تاکتیکی، آتش‌نشانی و مسابقه‌های ورزشی غالبان و فعالان معین و با آنها افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در پایتخت مملکت گذراندن مشق‌های پگاهی روزی به حکم عنعنه در آمده است. روزهای شنبه هر هفته در خیابان‌ها، باغ‌ها و نزد کارخانه و مؤسسه‌های شهر با جلب شماره زیاد شهروندان، دانشجویان و ورزشکاران چنین مشق‌ها گذرانیده می‌شود که از جانبداری طرز حیات سالم بودن ساکنان اولویت ورزش شهادت داده رشته‌های دوستی بین شهروندان را مستحکم می‌نماید. این صبح استادان و دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در باغ پرچم دولتی مشق‌های دسته‌جمعانه پگاهی روزی را برگزار نمودند. استادان دانشکده باشند به اشتراکچیان طرز درست مشق‌های پگاهی روزی را می‌آموزاندند. همه روزه از طرف دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سمیم رحیموف مشق‌های پگاهی روزی با اشتراک دانشجویان دانشکده در پارک‌های داخلی شهر دوشنبه عزیزمان که برگزار می‌گردد فعالانه اشتراک می‌کنند. زیاده از 200 نفر دانشجویان دانشکده در این مشق پگاهی روزی فعالانه اشتراک کرده ایستادند. مشغول گردیدن به ورزش انسان را توانمند گردانیده شخص را روحان و جسماً آب و تاب یافته می‌گرداند. از این رو ورزش راه بهترین نگهداری سلامتی از هر گونه بیماری‌ها عنوان می‌شود. عبدالحمید نظیر بهادر قروانزاده، شهر دوشنبه، اخبار. بیننده‌های گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.